Da bi slanje elektronskih otpremnica bilo moguće iz info programa, neophodno je najprije izvršiti povezivanje info programa sa portalom elektronskih otpremnica. Potrebno je da se API ključ sa portala unese u odgovarajuću opciju u info programu. Prvi korak jeste prijava na sam sistem elektronskih otpremnica. Prijavljivanje se vrši preko naloga na elektronskoj upravi. Isti način logovanja je kao za e-fakture, odnosno potrebno je ulogovati se preko svog naloga sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Nakon što smo se ulogovali na sam portal elektronskih otpremnica, dobijamo prozor ovakvog izgleda. I ono što je nama bitno za preuzimanje, odnosno kopiranje API ključa, jeste ova kartica podešavanja. Klikom na ovaj točkić otvorit će se prozor sa raznim karticama i u desnom gornjem uglu postoji kartica API podešavanja. Kada uđemo na karticu API podešavanja, otvorit će nam se deo za unos i preuzimanje API ključeva za elektronske otpremnice i elektronske fakture. Nas trenutno zanimaju elektronske otpremnice i ovaj deo ključ za autentifikaciju zapravo predstavlja taj API ključ koji je nama potreban za povezivanje sa sistemom. Ukoliko već nije generisan ovaj API ključ, ovaj deo će biti prazan i klikom na dugme obnovi generisat će se vrednost tog API ključa. Ukoliko, kao u ovom slučaju, je već generisan API ključ, a kliknete ponovo na dugme obnovi, dobit će se nova vrednost API ključa, ali je neophodno, ukoliko ste to uradili, da se ta izmena isprati i u samom info programu, odnosno neophodno je novu vrednost API ključa izmeniti i u programu. Kopiranje možemo uraditi prostim kopiranjem ili klikom na ova dva zelena kvadratića gdje kaže uspešno kopirano. Nakon što smo preuzeli API ključ sa portala, neophodno je da ovaj API ključ unesemo u info programu. To ćemo uraditi kroz opciju Servis, Parametri, SEF. Tu nam se otvaraju dve kartice, API ključ za e-fakture i API ključ za e-otpremnice. U našem konkretnom slučaju zanimaju nas e-otpremnice. Kada kliknemo na ovu opciju, najprije se pojavi dijalog za unos lozinke, unosite onu lozinku kojom se logujete u sam info program i nakon što ste se ulogovali, otvara se dijalog za unos API ključa. Na ovom dijalogu za unos API ključa definiše se pozicija, naziv, PIB i matični broj firme koja je vezana za tu poziciju. Znači API ključ je jedinstven za svaku firmu, odnosno svaku poziciju u info programu. I klikom na demo ili na produkciju biramo da li unosimo API ključ na demo portal ili na produkcioni portal. Adresa samog portala se automatski popunjava. Ono što je nama ostalo jeste da preuzmemo, odnosno upišemo taj API ključ. Mi smo API ključ preuzeli, sad ćemo ga uneti u polje API key i klikom na dugme OK, taj API ključ je unet u samom info programu i mi smo obezbedili povezivanje info programa sa portalom elektronskih otpremnica. Nakon ovoga moguće je slanje elektronskih otpremnica iz programa i sve druge opcije koje su vezane za sam portal e-otpremnica.